Kawadhie weche mag koth mapek mabedo chue pacho kae ni familia moya Omiaboro mae gwenge ma Mororo, Bakuyu, Ziwani aluora Mamadogo e kaunti ma Tana River odong' maonge kuonde jot bang' aora Tana pong' kendo muomo kaluwore gi koth mapek mosebedo ka chue pacho ka. Kaka Lydia Okeo lero, koth mapek no medo kelo midhiere pacho ka thoth apeini e kaunti ma Wajir bende koro ok kadhre kaluwore gi ripot mar riwruok mar Msalaba Makwar mano Kenya Red Cross. Koth mapek mosebedo ka chue gwenge ma pacho ka medo kelo midhiero ka familia mohewo Omiaboro koro dong' maonge kuonde jot bang' aora Tana pong' kendo muomo. Mama na watoto ndio waathirika kabisa kwa sababu maji yametuingilia, tumepoteza vyombo, tumepoteza mali yetu yote na hatuna usaidizi wote. So tunaomba serikali ituangalie, serikali ya county, hasa serikali yetu ya county na serikali kuu ituangalie, sisi tuko kwa shida. Tunaomba tupewe usaidizi hata chakula. Kuanzia jana sijakula chakula na saa hivi ninakwambia ndio nimetoka kupika hii mchele nyeupe yenye haina mafuta napelekea watoto wangu wakule. Na pia jana kuna watoto wawili wameenda na maji, watatu wakaokolewa. Hao wawili saa hii nakwambia tumetoka kuwazika. Nyake sechegi familia maromo 100 ma ulano dare miechgi oseyudo kony koya kuom riwruoge machiwo kony kod mano mar Kenya Red Cross. Tulienda tuka encounter familia ambayo tayari washapoteza mtoto wao. Tulienda kutembelea hiyo familia na tuliwaona wakatuelezea ile hali ilivyo. Actually hali ni ngumu. So nilikuwa bado naomba watu wa sehemu za huku Mororo, Bakuyu, Sala nzima wazidi kuzingatia hili swala la kwamba watu wahame kutoka kule waliko waje sehemu za juu, manake hii mvua kama tulivyoelezea pale awali ni kwamba hii mvua ni kubwa. Chenro mag wuodhe no bedo gi ng'ikruok bang' apaya maya Dubai kadhi Bahati e boma ma Lodwar kaunti ma Turkana kethore kaluwore gi oula mapek mikelo gi kodhno. Tangu mvua imenyesha tumeathirika sana. Maji imesimama kwa biashara, hakuna kazi tunafanya, sisi tuko na watoto, tunaumia. Kuna vile sisi serikali tunataka itusaidie tutengeneze drainage. Maji imenuka tena italeta kipindupindu watu wa Tahara. Kwa hivyo gavana kuja angalia hii street ya Dubai. E kaunti ma Kirinyaga aora Mathiba no pong' muomo kendo rocho chenro mag wuodhe na jodak ma alworano. Riwruok mar Kenya Red Cross oyango ni thoth apeyini okethore kaunti ma Wajir mano omiyo gitiyo gi ndek kalapapla e chopo reso familia e gwenge ma Dif mantie Wajir South kendo tero negi chiemo kod kony mamoko. Lydia Okeo, Ramogi TV.